Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga urip Allah, ayap mana kebegantan usabandingan na giyang kutua kalapis, mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Paganero mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, nato na ura sa kapko magyang kutua kalapis, mga urip Allah. Ay pigilin si kura sa kapko magyang kutua ilalapis mga urip Allah nagyang kutu kasadepu alungan mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Malagi do piyagbangan anta kada pagbangi na basta sumadepag yang kutua alungan na gitu din ikiyaw maagyang kutua ilalapis mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala mga urip Allah. Malagi do miyan nagkagyang kutua bang sa masjid, uli na si ko mga radio station, uli na so padsan mga urip Allah, anta kada nga manag, na basta mau maagyang ko to kiya sa depagyang ko to alungan, maana sumidip sa alungan, na giyuto din ni kiyaw mauura sa ilalapis mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. So kalapis mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na aya adabiyan, na giyang ko to kapasambuton mga urip Allah. Maana andid ni ko maagyang ko tawra sa ilalapis na palapis din sa manusia mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at na la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Mata na sa mga tao mga urip Allah nasisiran mapapadalum kong mapia amay ko siran na pesembut nira nagyang kutua kalapis ang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiro pano Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul qudsi at tigana ahabbu ibadi ilayya a'ajaluhum fitra. At tigana permero at Allah ta'ala sa hadithul qudsi at tigana permero mga urip na kan mga permero rak na tigana mga urip na kan na so mga tawa masambut kiran sama sambut kirani kalapis mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sa sunnah mga urip Allah nagyang kutua kalapis mga urip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutua kaplapis o manusia mga urip Allah subhanahu wa ta'ala maana apagan na iplapis yan na korma mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na andin ni kayo magyang kutua ilalapis na ay iplapis yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na so kurma mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Upa makada agatunin na kurma mga urip Allah na minum skanyan sa lumpiway mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ginan mabuhi panduan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idha aftara ahadukum falyuftir ala tamr." Igira tigyan na petengka so isar kano na tengka sa tigyan lapis sa tigyan si iko kurma. Fa illam yajid na amay ko daa katunian maana daa kurma falyaftir ala ma na lapis sa tigyan sa ay pelapisian na igma urip Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu tahur. Bagi tigyan nagyang kutuig na suti maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya pa na adab nagusun na sagyang kutua kalapis maurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutua di kapakan dakla o barapuasa sagyang kutua pangninian sagyang kutua rasa ilalapis di kapakan dakla o di puasa ko pangninian si sagyang kutua rasa kaplapis yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala maana amagancho ilalapis apiap nagyang kutua rasa kaplapis yan maurip Allah na kailangan na di yung panima kapamangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyagyan ko oras na tatarim nagyang kutua pang ni mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-saimi da'watun la turad inda fitrihi. Natanatigyan na so bara puasa na adna pang niya na dikern maana atatariman si isagyang kutua rasa ilalapis maana kaplapis yan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napadmambusa din niya ni Matero
Sagyang ko tuwa ora sa ilalapis mga orip Allah na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na din niya diteroon si ko kalapis o ko din na kalapis yan at tigyan na dhahaba ad-dam'u wa batalat al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Mana niyan nagyan na miyad at tigyan na gyang ko tuwa kawaw nagumiyaba sa tigyan na gyang ko tuwa mga bakarang wa thabata al-ajr na insyaallah na adin agian ko tuwa balas maurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na sabat mini sampai uli na miya katak na agian ko tuwa balas maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan maurip Allah subhanahu wa ta'ala pada dadapiyatan sa agian ko tuwa kalapis maurip Allah subhanahu wa ta'ala siyang bupasintag bisa diyan ka kapag ganun ko sarako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.